Aleksandra Nikolić je ušla u ovu sezonu kasnije, ali je upala u priču koja će joj po svemu sudeći doneti dobar plasman. Ona je ušla u ljubavnu priču sa Dejanom Dragojevićem posle njegovog razlaza sa Dalilom i tu pokupila bodove za opstanak u dalju borbu Zadruge 5. Ipak, Aleks je već poznata reality publici, a vuče neke repove koji su mnogi koristili da je napadaju, a to su navodi da je bila poslovna pratnja u Švajcarskoj, kao i optužbe da se bavi najstarijim zanatom. Ona je sve to demantovala, a dokaze za ove optužbe se nikad nisu pojavili. Ipak da je bila aktivna u javnom životu je potpuno jasno, a sada se pojavile fotke na kojima fanovi Zadruge tvrde da je ona, a na kojoj je u prisnom zagrljaju sa Ratkom Dimovskim, poznatim kao Zmajem od Banata, i Vitom Tarotom, aktivnim učesnicima realitija Parovi.